Jerry, kindly wish my brother-in-law, Joseph Wallace, a happy birthday for me. May the favor of the Almighty God always locate him. So happy birthday going out to you, Joseph Wallace. And this one is coming from Rashida, enjoying the show in the UK. All right, Messi do of ya na Obama Messi akwaba. Yeah, na say Adom ni ahweye nti nyame gusu hwai bibia e fine wow that phone boko nice na yes bibi sunku bi ba ne ade na me nya ho fela ne sa tim kakra che ne atifo enya ne e ba aba chesa lande odam Yehowa clean ene na chesa makachiri ene boy nkomo na ehwe na ne waba aba magana fo ebe kakaye eye dwumadie bi ya to ne din Sankofa yes Sankofa TV series ne Sankofa na ne se ye nananom tete ho amamre ni amane na ye nananom ye enei ye nim ye ruafie okay e fa ne se e bia fi be even meme sokra no amamre bi ho no mo amamenwu okay enso no ye rua mu se e borua amamre fie se ye pese esua amamre ni amane no amame suma huniema bebre etina se meti hai na se amamre bi wo ho ana minimu a na chese nchiri manso yira bebre enti no ye yadwen se ye de Sankofa TV series ebe ba beto TV so na ye hunu ya mamre ne ya mane ane nananom because ene modern yine enema aba no ama ye hunu ya mamre ene ye niema bebre enuti ene ye de Sankofa TV series obi ono mo obeka se sebi tete ho no se obi eye a mefa se bibi ye obi a ye dwra ne kra enani nyina ye rafi me kra minim amanne ma bi adi ye nya saade ne bitimi ba obi bibi betimi ahunahuna obi mo bi atomu ye so yare ne edna kotena so refi ebi ebe ya bi enyeye eso ne bi amamre bi wo ho a ewo se ye ema nipa ne hutumi ye den eto no ya fa ye de ko ye nemre mu ema ya ne mamu ade so a eye bragro tete hono yetena ase hu se enam se wo ye chiri bra ye twa wasu efi kura a wutim ema akotena nwuram enu nti na ehu wo ho se abaya wasi so no ye nwuro ne bra edin se obekọ akodi memagro akofa nyinsan aba saade we no ama ye rafi ye ho sa time no na emprewa nyinsan ni ho enei ye ni bie ye na ye sa ne ma we no ama emprewa nyinsan ni nkwala street children na be ye bebre edi oman ni nya na kakra ya na me gina baabi a me hwe saade we me ka no me ka ne se ene ye modern bibia ye modern enu ti se niema bi o ho na ye ntimi nya no finchim ti se tete ho na because tete ho niema no different from one nay na emom no ye betimi a modernize no na ye di ayeya mamre ama enhye bi abeto ye mpala ne ana ye maya ne ye mrante ne so na me dwene bibi opanyina o this story ne ma ye no endorsement no kan bibi se sa emra we etimi ko asori dem na inse se ya se mu awe ntwimprama na emra we da ho se ye nwuru wo bra na wo ye se ya sei na be ye wa me gidi se ehu be ba youth num emrante ne maba wanum ama nkwala sebi omo entimi enye saade no eso ne no se wo kopeja saade be obi be sofu bi kwa che se eye bosomsem but enye bosomsem eye no ena na eboa yen okay it is just a way no ni na no ye hwe Sankofa ya Sankofa ni nyina wom it is Sankofa e baso Adum TV so anase ye yi Adum TV Sankofa ye yi na Adum TV time ben 2:30 Kenya na ya start Sankofa aye da bia edwoada ekopem ya wada so from Monday to Thursday 2:30
2:30 Adum TV sharp okay Osha a futuo bebre yesunya de bebre enso ewum all right ene na ye de besi na me a se de wakan no anema bi kokoso bitintino me so ma hya ase ahwe bi TV wo kire me ya na TV hwe na yeso bibi o but we dey se bitintino sankofa de e wo se wo hwe e ma TV nya bibi mi obi a wo obi a otime ne sabre mamma TV bi nya obi bibi na mum no e ya de sua mo suban te sa mini na no mo me nsesa ne hwe bi sa pepepe mo nsesa na bibia enefe ye hwe ni nsua ya mamre ne amane na ye mfa bi emmo ye bra ye mfa ne tete wo no na nso no ye betimi amodify no na ye de aboye bra ye bibia all right Messi abeda asepa nti ye be make date na ina hwe bi na ye sua bibi de afrim ye da asepa all right. You know about Messi,